Dobrodošli natrag. Sinoć je u Gaveli održana premijera predstave Gospoda Glembajevi. Od svih uloga, ona Barunice Castelli zasigurno je san svake glumice. A ove godine pripala je Nataši Janjić-Medančić. Kako je vratiti se u kazalište nakon rodiljnog i to s tako velikom ulogom, te kakva atmosfera je vladala na probama, zna Petra Gajšak. Dobro, pa odštampajte onda sudsko rješenje. Na velika vrata sinoć se vratila sada već kultna predstava Gospoda Glembajevi, a mi smo se s glumcima družili na probi uoči premijere. Iscrpljeni su ljudi jer tu stalno smo na probama po cijele dane i teško je balansirati. Ljudi imaju privatan život, imaju djecu doma, obitelji i tako dalje, tako da su dio tih počešća kao tamo. Svi smo, što se iz priloženog vjerojatno na kameri vidi da sam umoran. Nije to sami umor, nego toliko je taj tekst kompleksan da ja jednostavno ne mogu spavati. Ali to je zapravo čarolija i čar našeg posla. Uvijek je stresno, uvijek je, sve se nekako uvijek u zadnji tren, najvažnije stvari se sliježu i rade. Umorni jesmo jer je zahtjevan komad, atmosfera je u iščekivanju. Ma kada odjedneš ovakvu kreaciju, zasigurno zaboraviš na sve stresove. Pogotovo kada znaš da je upravo uloga Barunice Castelli najpoželjnija uloga svake glumice. Iskreno, ja sam prekinula svoj porodiljni koji sam planirala imati godinu dana zbog ove uloge. Kad mi je bila ponuđena, po nekom automatizmu sam procijenila da je to nešto što kao ne propustiš. Mislim da mi već nekako i godinama i stažom, možda i habitusom pristaje, ali nije lagana, niti malo. Vratiti se najvećom ulogom nakon porodiljnog zasigurno nije lako, ali ona nova životna uloga biti majka sa sobom nosi i prednosti. Drugačije je bilo, moram priznati da je. Osjetim da sam, mislim kako je naš posao vezan uz nekako uvijek posao naslanjamo na ono što nosimo i u sebi i to je ono iz čega mi kopamo kad radimo na nekim ulogama i vidim da su sad moji resursi drugačiji. To je tako, tako mora biti. A baš kao u svakom poslu konkurencija je velika. Do sada su kultni lik između ostalog utjelovile Bela Krleža, Alma Prica, Ena Begović i Severina, čiji izbor je izazvao revolt u glumačkim krugovima. No za bivše barunice Nataša ima samo riječi hvale. Gledala sam dosta Glembajevih, Enina izvedba je ostala onako upečatljiva mnogima jer je bila i ekranizirana između ostalog. To je zapravo jedan tekst koji je svevremenski i uvijek se iznova radi, uvijek je iznova zanimljiv i može ga se na različite načine interpretirati. Ja evo pamtim slovenske Glembajeve. Barunicu Castelli je igrala Nataša Barbara Gračner i ozbiljno sam bila potresena njezinom izvedbom. Bila je maestralna, baš onako žena zmaj. Sva očekivanja i predodžbe kakva Barunica mora biti, Natašu ne opterećuju. Vjerujemo kako će predstava u ovoj postavi na repertoaru biti još dugo.